ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯗꯨ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯂꯣꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ for the last 46 years ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯣꯛ ꯃꯔꯐꯨꯒ ꯅꯤꯊꯣꯏ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯕꯤꯁꯦꯁꯣꯔꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ 2000 ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯦꯜꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤꯗ ꯑꯟꯗꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ 50-60 ꯆꯥꯝꯃ so called underground leader ne hairibasing adugi criminal cases mayamsi deal tawrakpa khara nauringai matamda amu oina what is terrorist, what is terrorism haibasi law na kari hairi haibasi to my understanding, to my poor knowledge asdai khara thamjage terrorism hana haiba terrorist and haibase masi karino haibada to strike terror in the minds of the people. Miyam da aki tujungba piba strike obado. Adubu terrorism ni haidna law of terrorist ki da adugumba magi definition du pi. Samna haibada amu highest forms of fairness aki ba haibichi ki khwaji ki chawraba mongdo. The maximum fairness do. Adubu act of terrorism ni samna harabada nupa manang nomen katan hattare haibisida ki bam pu idana yam ki rebako si khatal nataba hatta nang hatlaga ni na haraga yumdu da leram mi mga je ta mathong khangda na hat pa tupa bom thajin ba dong dang an tauba adugumba ama well plan amaga loinana adugumba gi chatharaba act of terrorism, act of maximum violence Acha masibu terrorism ni haibasi general public na kangbi bichaming assignmenta karikano khara naina bada hai terrorism acha manipur gi rang chi terrorist nate terrorism nate hedna india gi home minister na hai gare ada misam praja ko na su radio dara kana wang pakum tong na bada misam praja ko na su act of terrorism si terrorist se karibuno haibase ko khangma chumi haiba khara ai tare aduna Sigi Sida Kudong Sabaloraga. What is terrorism? Haibisida Aina Hajaripse, arrival on the Hargana, a kiba quite a chow and kibido, maximum forms of fairness. A sibu, a samada terrorism, Kawaya do Migi, Ijamadu terrorism ni, Adusha Libami, do terrorist ni. Furthermore, in Harabud in the Agilog in Makada, Unlawful Activities Prevention Act 1967. As amended from time to time. Asida Manipur gi laloba maruiba agui PLA UNLA prepa KCP KYK mam lairiba mam se masi aina yadaba sangthan ni haidana section 3 of the UAP Act ki makhada lautokpaga loinana mokhoi se amuk semno kharaba matungda moi se terrorist act terrorist ni haina schedule da yauriyaba aduna adugumba Moigina oiriba monga sibu India gi logi matungina di terrorist ni terrorist organization na haya. Now, hojik Manipur gi da laga. Manipur gi da kuki lamento henba ikona narco terrorist, kuki narco terrorist mapande gi sangakpa aduga Manipur thogai ba pamba manungdegi hana leiramba waragasu mapan gi sapu duna aduda hogat pangam dadana pula pulaga micham praja singdu de yaujaba nate adubu kihan badigi moisu yauba malale adugum bana tawriba digi sugi angbuda tawba militant kuki militant ni na hairiba sugi agreement tawba hojipudi leitaraba chudu chanadraba asigi tawriba miwi singal loinana mapandigi changakpa drug karbar tawba aduga drug tu yoleraga narco terrorism hairisa narco haibisi drug haibani Adumba NDPS in India Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 in lady India law. They pretty to America the so collect law in the lay. Adugumba Adugi da Adugi punishable or Bayaba Tabuk Toba, Adugumba Mayamasina drug as a poppy as a taraga, drug on toga, Madu Yonto eraga, Maduna Aina the Banung may lay eraga. At the drug to Sarega, Lula Loleraga, Cartel to Lerga, no may Pyraga, Miam the Onchindana, Sarkar the Kihandana, no Sarkar Sibitim Nawa Lautabani, Aquaning a me, Habisu Utpa, Adusayauri, terrorism meaning that.
terrorism sina noi sarkari ga sunnate ai ko na ngami ai ko na haibi tawgadamni haina tawbigi posak utpa pot aduna ba aduna adugumba tawri ba sing ado aduna micham punamma adu moigi micham sing du chunam thareraga adugumba atopa kalub amada maroina mitaida karigidamte tawbana di khangdaba adugumgi chathare ibalal se natraga adugumgi conflict se natraga war like situation se masibu act of terrorism nate haina haibising asagi agi definition du da tabra tadabra idu mayamna khanbiro adugumba mihat mipun chumnegi dang kapaga hatpana taba manga kakpa ama tawba ko hoi moiduna terrorist singduna act of terrorism achi changchalakpa kanda somda laman khumada madugi defense tawbada hoi somda chu khara dum tawi tawrangani tawpam thoi maramdi tit for tat aduna adugumagi tawba pot am leibutu da hairi ba act of terrorism itself cd kukilamento henma singsina tawe abako adugumba tawri ba pot aduda aikoigi honorable home minister amishana manipurgi irang asidi masidi terrorism nate aduga maitega kukiga ani kanglup ani siyana hanana ba aina honagani adu bol loiraga hai adudi tahi ama hele ani chang e hoje nimitara ni mo changchela e si nangai de kedoraba nangai de dum hana badami chani yankai sire official na chani trate haire da an official ga polaga de chahum helamani mi chahum hena siraba mi kontrani po hena mangamba kang ani maki adudege loinana yum leching taruk taret mai thado kharaba mai teigi churchanpurda pona manubumi oi kharaba adudege tengnopalda adumba bhut pret ki lammalaba pom ate akai ngaktan thalaba kangpokpeda thalaba chumi maitegi khaktegi umchona te amadigi laman khumbada moina torpatigi asauba kabadagi lamfelda karida tampakta leiba kuki ga kangbuna leramsing adusu mangan taan bigi thabukchi tawebako aikoina mitene dharmitei de kan tawti na hairoyabako mohina kukilamento henmasu moya haraga kuki punamma kaikona lawayade kukilamento henmasingdo aduna tawribe ek asibu nahan makai chi khamdraga bol loiraga khamgani bhot tawdringedana bhot tawdore haiba bhot tawragana bol loiraga khamgani hayeng bol loiragana karigamba BJP na pramanamani laibak thidana kadro Prime Minister Narendra Modi no oiraganu natraga karaga so Narendra Modi no Prime Minister oibeda Amit Shah no Home Minister oiranu moi manung da hainu dama sindok sin tawdab sumale hai subject to correction ko aikon tamangamde adugo megi phibanda lakanda mana loigedabani hojikki de kari hojikte tum hanago achi numi kon manga controlni wali dano ko jun mari bhaune ba mo loi ba haise asi bhaubchi de tum hanago kuki na hale no tum khale sero no na mo hale kuki khale sero mai thano ro tawno ro bom kathoro adum ngayu hainu leiba iban misi managi iban case ki bhaubada karigumba ma tawre mi duna agi lam du loge dore du tawre interim order aduga status quo adagi haidana adug malaria ba adug ma pot ponamak se mana bol lorakanda noeni kauraga tawne de bol loidringai sidadi aside dum hana ko dum thindana ko na haibana ba aduga atopa mana hujiki hairi ba mana terrorism ge ek nate haire ma haibse kam chumi mana haibse mi konma panda 2023 gi adu te aduna numini humni leramaga tramani subada 15 din ke baad ai mu lakani aduga solve tawni hai lakidre achauba nam thak tawba machin thiba mi ama adugumba mantri jaw ma oibera se hangngai question mana haibse aduga ma logi authority chunate chumi india gi sasun tawribisi Prime Minister ki matangda amani ani chubda leiribani amaroibani home paibani lalu procycle onda da harga ghar mantraloy yum panaba minaba mas adugumba nupa mana ira headline topa interview nang sai economic times ki interview ma da are ye to
terrorism ka baat nahi hai gan irai lai ne hai tok pa Manipur se kari oina khange ne akoi ki Manipur se adugum ba asida adiga to bamsu pressing na aduga electronic media na nei na ba to ba yam lei re ba mana masi act of terrorism natte cham na khanabani haire Manipur ge honorable chief minister na hawbeda kare haigi masidi act of terrorism ni anti Manipur thukai ba pamba mapan de gi changakpa narco terrorist cookie terrorist sing tawbani hai hari ba chief minister se kanano BJP gi state asigi khwaidi ki makok executive ki makok na ba chief minister se amana kana home minister India ki number 2 3 India pumbagi home minister sina terrorist ni nate terrorist nate versus CM na terrorist ni asigi suje saun puthok trisi karigina mapan ko di republic or di anab ko samina natraga sardev saina inda tu de da machu terrorist na hai kare adu som CM ne de nate hai ani so what do you feel ga hai dana akang ma mam ko dana nangi mota karino India ki home minister na terrorist nate hai adu Manipur ki minister adu hai adu ani che same party ni double engine gi sarkar sason ga man state ke ma ko na man India ki yum mantri ni what is this hai no wa la dana tu ma de pothok dana to gud bu po na ba go ide mana terrorist nate hai gare loire chief minister na di wacha minister mundi terrorist har ma chumna hai jabani dana hai be som da challe ba ko mase musu yam nungai te ba aduna matin thiba Manipur da lakani ga lakhidaba Manipur bu thoina khandaba honorable di oiba home minister Amit Shah na haiba terrorist nate haiba na chungwadra aikhoi gi chief minister magi shakti punama lokthok pi kharaba unified command lokthok pi kharaba aduma kannagi kapacha kundra haiba to lokthok pi kharaba adugumba solhalaba sonta halaba aikhoi gi laik ngaki makok honorable chief minister na masidi terrorist kambu ga thengna bani mapan gi changakpa terrorist singa thengna bani haiba ani che amana machin thiba honorable home minister lamna lakani arga lakhidaba amana sonta halaba aikhoi gi kai khumna jaraba chief minister ani che kanana chumdoine sichu pressna aduga kanona khana bena ba thambiyu aduga loinana hauji ke hairi basida terrorism ge after laigre amana mani hai amana nate hai asisu sengdokum thoi government India na formally aduga government of Manipur na government ani gi makok makwang atan center gi home gi makok state gi sarkar gi makok ani gi khenari bese chele pham thokpra ai gi mung amada wa ai gi cha se oktabani haiba amana oktaba nate da chumni gi madi maram oktaba khaktani aduga lamen bedi nate haina haiba adu babu khar phari amana horan bani haiba re horan bedi nate chumni gi kara kana toba kitikirum tobuda ni gana haiba ni yam thinkena bu pot am le re ba ko ai praman jong tik charam da su ye aina khalimna chaw ne khenna ba le re adigi amuk sai gi main topic chi gi da mu la aga ma gi solution che bot loiraga togani hai se bot loiraga na ahen ba shakti ma lei do ribra hoi bot to kare amu hanna oire adu dai khoi nungai re adu di no yanaro karba karma mechanism puthoga yanagadorim no aduda yanagadable dinga sidi hadabra both ki sida hoi hojum no pudi ga no torba su sigi mamang da su nakalani ma kauraga ahum suba naga su kauraga pangal su kauraga the India ki church leaders sing lady sing su kauraga tongan ba dharma ki leaders sing su kauraga political leaders sing kauraga all political party ka kauraga hai se solve to the karikai adu ke solve to ramada ha do da do na punam ma che khwaidi maru na solution chi tawge harabdi wari sanabadu chu changi ko tawgadabu ai khoi hana lande lepan batai ba hana ani phunari bse masu ani phunari bse mamai kai yong kai thinari bse nok tan sum leibi muhutta ani do khaidor ngai ko no ni do ai wa hai ngai ko nang to nang chu to haire ga kari haibi no nang na to do ko na tam san do de ba phunari ngai maruk to do wari sanam su ya roi ba
ꯑꯅꯤ ꯐꯨꯅꯕ ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯄꯣꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯟꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯟꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯅꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟꯗꯗꯤ ꯑꯇꯩꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯂꯥꯟ ꯂꯦꯞꯍꯟꯕ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯦꯞꯍꯟꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅꯤ sovereign power ni law and order matangda state ki mai jurisdiction ki manungda mana ngamdragana list gi manungda mana ngamdragana bar sarkar da article 355 chalai de hari se chalai lerga 355 kum ka da center na adumba control togadamna ba with the help of manipur sarkar bu mateng pangbu oina adugumba lal do khamaba kanda khaidu na halakanda kaidu seba haibedo ko na khang hei mayam ko rerga nakalani khaktagi na taba tei mayam manipur gi luching masing tongan ba lebeko okay bong haina torga tawdam ji lefen ge dobuni have sini pabung yamna moen thambi bo fam se mathang se pabung dom lakse ge pabung de lakse ning ma se pabung maiti medi kuki ani gi mar ta leiri ba khen ba mayam se taishin na ba changi ha bo fam ba yam kan na thami sige loina na nasai ko topic si da ai solution si final round si lakse ge dobuni election si loiraba matung da solution purakani have you from solution kamai purakadagi have you from the so union home minister na thamki wa from si solution si have community ani je meti yumti kuki ani je dialogue toroba matung da stakeholders sing si unaraba matung da masi solution purakani have you wa from je mathame and again have conflict si loishanabagi amata ngairaba lambi dialogue toba amadi empathy kanglup amana amada minung si utpasini haibari wafam amazo pawung palli bo wafam punamak si waroi singa mari leina wafam ni waroi singa matang da union home minister na thami wafam se pawung kamaina pawung observation le masdang sit hoy anu ke lotion megi matang se na te platform so gam toy na hairabani wari sanaraga political dialogue tawudu di chumme ba ko du tawudabne na adu tawdringi gi mamangda precondition che Manipur government na central government na makeup thokpa aduga ningthi jana loisilage la lepalage aduga karino apa madu tarage haibagi wakhalon se chapchana thambam changyaba maroi ne india gi prime minister honorable prime minister narendra modi hojik phawba wangang dre che mahele karigino sida manipur chi mana ka ge mathik nungsi daba kagi matik yang thiba kari leibana no ba mano wangang dripse usai wa sonam ni so har mi duni asi manipur da seiri ba so iba nari ba mi ka ge punsi mangi ba sida mi ba mo na mapa mama mo oina macha ma so kai roi le kai na ba da nang do kam do rim no kamai tu na no ai te da hai bi ji phongdo na ba na ba aduna mi begi channa lon chat se yaudaba mi adugum begi mongda chatharakpasi afaba mi amigi khudamla asi akhona yengba ma changye karigino kari nungai tabali begino manipur da mana haktang ngangaroe na ngangdabasi manipur gi sason tawriba chief minister natraga bjp gi manipur gi sakha mantri mandol asida mana yengingdabagira tukatsabagira natraga manipur praja sibu nungsi dabagira hairaga di north east generally north east ase masi yaudra-di india ma sabe yaba nate amisa so ate te luchingma mam chloin hai aduga north east gi maru oiba achauba state assam ge hangam thangda manipur leiriba asigumba asidadi luna khalli da hairaga luna khalmi se thabukta madu takte yaba aduna adugumba apang ba angang nupi angang ba bahari sine asida mabu luna tawbidaba mi ama haibedo asi ma tare base aduna adugumba pot asida leibesida ma khoigi leiriba hanadige sum chatharakpa bu oirabasu ko generally india gi mainland da leiriba sina divide and rule sing tam khaido ga sananingba hagarana nan waram hogalakpa thamani ge daida singna birenangni yango manipur gi semna adoga anate nangna tampak panaro aina sing panarage amisana home minister na haibi gi wapam mama laigara adudi hona khaidukpa ma de dum lakharabane ba aduna hojiki
ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟ ꯂꯦꯞꯍꯜꯂꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯉꯕꯅꯤ, ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯏꯔꯕꯅꯤ, ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯜꯂꯕꯅꯤ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯗꯕꯜ ꯏꯟꯖꯤꯟꯅ ꯕꯣꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯦꯟ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ MLA 10ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ MLA 10 ꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤꯒꯤ 9 ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ. ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ 9 ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ 2 ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯥꯝꯃꯤ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ, ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯗꯦ, ꯏꯝꯐꯥꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯡꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯦ 23ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠ ꯃꯣꯏ 10ꯒꯤ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤꯒꯤ 9 ꯁꯧꯒꯠꯄ 3 ꯑꯅꯤꯃꯅ KPI ꯑꯃꯅ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯇꯧꯔꯒ 10 ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯧꯒꯠꯄꯁꯤꯡꯗꯨ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣ. ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ 9 ꯑꯁꯤꯅ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯍꯟꯕ ꯄꯥꯝꯗꯦ, ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯇꯦꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯀꯇꯥ ꯑꯣꯔ ꯑꯈꯟꯗꯇꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯁꯨ ꯇꯧꯏ. ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ MLA 9 ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯋꯥꯔꯀꯔ 9ꯅꯒ ꯅꯠꯇꯕ MLA ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯅꯤ, ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯏꯟꯁꯤꯟꯕ, to promote enmity between the two community. ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯤꯕ 10ꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 9 ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ. ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯏꯟ ꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃꯅꯦ, ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯒ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ. ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅꯁꯨ being a senior citizen ama oina November 10 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ DGPꯗ ꯆꯤꯊꯤ ꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏ 10ꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯦ it amounts illegal unlawful ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯅꯤ. 153, 153A of the Indian Penal Code ta punishable oibe yaba thabakni, aduga 109 da abetarni, aduga 120B criminal conspiracy tawre, aduga tay maril yunaba law ayam sida kanglup yangchin hanaba tawba, aduma criminal gi action chi tawre moyi matakta either so moto or otherwise par lokalu haina haiga moji por lokate. Adum haina local pam thokpadu mayam police na local pam thokpadu local tabagi am leire aduga BJP ki karyakarta BJP ki leadership na adumba moi party ki mayukta tawbasi ki action lawda ba haibase Manipur thugai bada BJP ki MLA tarik ki matakte action lawda base BJP si Manipur thugai na bagi damukta loan na lepa kangbura moise conspiracy da yaurabra hayang moy 10기 matakta adumba act of criminal asi tawbagi action lawkhatpada BJP su accuse semoidra asigi question nama laeba adugi matakta amu hairi basu national level da home minister Amit Shah na asi action nam talukda ba both party ki level da natrerga home minister amu oina aduda tawriba pot asida action nama talukda ba Manipur ta tawriba shanti thugairiba act of terrorism tawriba amaga hatna ba sunaba mayum makai leitaba mayam reign of terror waliba mayam sida mana tumin na government of India ki taraf tegi tumin na prime minister na amsung home minister na laithok pase ain gi thongda Amit Shah bu book tore dabagi maram leibra FIR ma thakalaga madai kanna khallimni Amit Shah se masi Manipur da hingsa thonaba adumba Manipur da genocide thonaba adumba kukilamentu henba narco terrorist mapandigi changakpa migi influence tawre external gi force su yaure haibisi Amit Shah na hai harabani home minister na parliamenta adaga Manipur ki governor madam Anasuya na hai harabani India ki foreign minister na UN ki session na madasu hai harabani aduna official oina ali minister su hai harabani army ki general amana su hai harabani Manipur da lakada adundi adugumba achauba thakta laiba authority haibu mapung oiba authority oiraba kangbu na Manipur ki thabuk ase mapandagi external ki forces sing influence yaure
hai kharaga asum yengdana leiba haibase manipur thugaibada manipur gi myat mipunda moi loktuna bada yawi haidana ain gi matung ina masi jail da thamui da bigi maram leibra haibi gi question la kadorim ne abako aduna hairi ba mayam se masi aikoina ma koibu amasabu jail da thamma pamma gi wanate hojike hairi ba sidi yaningai thuna lotion mako hojibon lo hodre pare loidre na ko angal ka kan to ro yapuntre adu hojikti hoi moina hairi da su ngai gi ngai dir ngai da su oibe yaba to be action lo budi yadabrabni wali sanaba mama to bo khotpa du gi question do khale tab tharen khalone lan to ri tele pun na ba sipai sing je mathuk to hon me yadabro maroina central forces mayam lai riba state forces mayam lai ribse masi forces in state versus center ani gi asi kariguma kanda mayuk ta hek lak pa yauri abako sugunu da police station gi mamang da no ring matam da kesper thamjille police thokpa ya handre haibugumba kariginoibu adumba sipai sing che kanoda metei nupi mera pai bi mamna thatka dore madu police na thingoi aduna police thatna thamgado rimni ain thamma du ge file lokot ki ba sunu ranjit MLA na lokot ki ba du copy bau lei khare adaga tei da hujike hairi ba samrai pulda nataba tei chu imai bel mayam sinalambi da tatana noi chat karo noi changa no hairi che pangai haiba nati se hujike kanoda kwakta da tummingai da mi ahum hatpado madu security state security forces madu tanaba chatpum bantam da chatkanu aidana central forces na thingya sigu mayam lei khare several example mayam ama hairiba mayam se karigino central forces thari ibse karigino sum kumai yengna na bara natraga kuki gamite ga khanare na khamdok na batharak para khamdok na batharak pai di lo de yaude lo da 355 to oro aduga union list ki list number 1 gi entry to a da sipai armed forces mayam se agent when required rokanda central government statement da thabang mi haina yauri ba ko 355 natrab so atopa da so yauri ba aduga masing ado manipur sarkar gi security forces ta mating pangnana banaba kumai yangnana banate ba kuki gi mete ga noini khana bra na mona bichar to godam na te ba manipur sarkar gi manipur state forces se asina mang thanga chide tung da lepta na yaw godorim na ba aduga chingan manipur police na yowangam da ba moi gi RAF kanati yowangam ba madugi experience well trained toraba mayam adugi tam tanmli sing humpu toraba manipur gi lising ni phuga marigumba ma manipur police ki strength le jare loina mak emal nong mar yawraga aduri mi lak am hena leiri bese ani si punchille raga state police ta mateng pangbo oina adigi district magistrate na DC na sizinaraga manipur gi home department na sizinaraga sida operation torso asida adu torso sida adu ngaucho haiba sida karima kan central bun akhod order phangde mathak tegi phangde operation chalo ina mi chali ba mi sibu mi pharu so haina chali mi sibu ai order phangde haina leigadra ba se akhoi da yamna apang ba siri dalo operation chalo ina chalbalan thajili mi tu ai yengna bana anguna kap ka dole tu ba ai khul handana kap na bi order ai phangde ne haina leiba yabra ba army ki retired officer mapang brigadier oramba colonel oramba mayam ma lei moina hai to pichelaba dress toroba nongmi paraba ma duty tharaba commander amigi makhada ko aduriti mai mamangda crime tawba mai mamangda tawbudu wida command of my commander aduna tawrerga adeida magi mabu sigidaba leirabordi madugi self defense ki damta manna tawbi yai natraga crime ma tawdana chengi ga to bachage ga to arabadi madu phanna bo nagani aduga yadraga makongda kapon sinchingba coming operation da kamdawni karamai operation chathani kari taune se masada dum yaujaba pot neba adu manipur da adu chalo haraga wai guni home minister dege natraga general dege natraga commander dege ai se kumbi ki thong maya chalai ai se kapoidra ina hangdra legadra ba adugumba mathong hukta ba pot ama akoina loina mak army gi aduga security forces ke manam de yamna makhangu bagi wanate security gi oibesu nata banina asum
नैनब खोटनब मैम आर्मी ने कदौवी पुलिस ने कदौवी करमायना ट्रेनिंग तौवी करी तौवी हाइबे ह्यूमन राइट करमाय ngakani चिन चिंब मैम सिदा अखोइना पादना इदना नैनबगी वानी अदुना अदुम पोट पुनमक असि तौद्रेबा अदुना पोला अखोइगी मणिपुर से मी लेतबद तौना मी लेरिबे सिंगसे यामना हंथब ताकता महिक मनाय हुई हौदोंग यामना हंथब ताकता आइबुसु याउना लेरे अखोइनसु अखोइगी प्रजासिंगनसु अखोइगी सासन पाइरिबा अखोइगी प्रजा ओरिबा अखोइगी पॉलिटिकल पार्टी अखोइगी लाल होरिबा अखोइगी खोलाई पाइरिबा खोलाई पाइदबा पुलमकसे अखोइ चप ताब नुपा तुबो थबक तु तोमिनद्रेबा हाइरिबा आइसु अइना मयाम छि ग्यान ताहन मंगमद्रेबा करिगिनो आइसु मतिक चाद्रबन मैम से मुलता अखोइ मी नतबगी मी ओइना अखोइ सब ह्यूमन बीइंग गी टाइप ते अखोइ छि हिंगेबा अदुना हांगमले गवर्नमेंट से बाप ताहनबा गवर्नमेंट तो मणिपुर दा बाप ताहनबा अखोइ मैम पुलसे गवर्नमेंट ना नत्रगा कनागुम्बा सिवेरसुना अखोइ पुनसे अदुगा थेंगनसि करिनो पुलगा थेंगनदौरिसे गवर्नमेंट ना सोलोइज हायबा कनागुम्बा मंत्री जाओक्सिंगना अखोइ पुनना अखोइगी यगनबा थेंगनगदम कनानो अखोइ यगनबा दे अखोइ यगनबा कनानो नुमै पारगा लोइन थेंगनगद्रो गवर्नमेंट गा लोइन तोगा प्रजा ने थेंगनगद्रो सिविल सोसाइटी ने थेंगनगद्रो मैरा पाइबने थेंगनगद्रो हाइरिबो पुनमकसे गवर्नमेंट ने तौगदम तर गवर्नमेंट ने तौबदा गवर्नमेंट मतेंग पांगबदी याय प्रजाना मपा ममाना युम मदु ngaknaba tawbada macha masu singduna baba aisu adu yaurake mateng pangbadi yaय mapa mama aduna tawgadamne aba adu board punam adu tawnanda bingta aroibida simtang haijege manipur government si ikona hodok patai manipur government na tawba ngamdraga na manipur government na sina india government da chalaga oh narendra modi ji अखोइगी सुदा अमुक्तंग दी नंग कनो तौबियुदा अखोइ सु मीने अखोइ सु बीजेपी नि दा मणिपुर गी अखोइ जे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया दे यावरिमनी 1949 गी ममांग दा मनिंग तंबा मरम दम ले पनोइ गुम ले पाम ओरमगछु चेलिसिंग अहुम मरि ओरमगछु नोगी दे यावरि वी आर ऑल इंडियन कोइ जिनोइ दिगे खजो कैबिनेट कोइ इंडियन ओइरिमनी इंडिया की चीफ मिनिस्टर नि इंडिया मणिपुर गी कैबिनेट नि अद मसे अमुक्तंग दी कनो तौबियुबा हाइदना हाइबा संगेबा अदु हायनबा प्रजान तक्षण संगे अदु हायरबा कांदा नरेंद्र मोदी ना अमित शाह ना तुमिना का लेथोक्तना नोय नोय थोकपा पंगतौ तो कायना हायरगा अदु दि तोए नवा लौद्रे तोए नंग तौनु तौजो हायना हाइबदे करि कायगेबा प्रजा मयाम नने योमगनिगे अददेश नंग मखोगे दमक्ता हायना रति मोयना च मिनिस्टर हापकदम ता खोयना हापगने रीजनल पार्टी यम लिंगरगा नंग लाओ कम ऑन कहन मैम ने तौदम नत्रो अदे ओपोजिशन आरांग अदुगल ए खनाम जेट पे यारोय तौदम ने तौदम ने बा अदु तौनना बगे पोड अदु तौदना किथि किरुम आइबो लौथोकद्रा लौथो ओइद्रा गाइन लेबसे हौजि लेहनिंग दे प्रजा के इंटरेस्ट की दमकता तो अखोइना ngangjari बसक्चरी बसे लान खनबदु चुमदे करिगुम कांदा लान खनब ओइना ओरमगनी फनना बगे दमतन तो होनिंग बगे दमकता नेमनी हौगल हनिंगबा नुपा थोंना थबक तौहनिंगबा अदुगिनेबा अदा सिसु लाना तौदना न्यूज़पेपर सिंग अदिगी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मेदा सिंग दा नैनरिबा खोनरिबा सिंगसे हेक्ता ये कर जिंगछिनबगी मोंगा सु पाउ तायबा सुम तमकपदा खर कन्ना ngangabe अदु तौबनी को मचि चुमदेबा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से हाइनिंगबदा हाइबे याय अयमा चौथोना हाइजगे तौबदबु रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हाइरिबदुदी लो न थिंग बपोरना अखोइ भारत के मथक्ता लाल हौसे हाइबदुदी यादे अदगे चीफ मिनिस्टर अदु तौबा हाइदना हाइबा अदु यादे डिफेमेटरी ओइबे यादे प्राइम मिनिस्टर अदु तौबा हाइना हाइबा अदु यादे अदु बाबा राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर चोर है प्रधानमंत्री चोर है चौकीदार चोर है हाइनिसिदी अमदुना नामदा परिबा का हाइरिदुदी यादना हाइनरिम नत्रो अदुना अदुमपो अदु पुनमक तो हायदना मीगी डिफेमेटरी ओइबा अदिगो कोर्ट की कंटेम ओइगदबा पोट अदुगा भारत की मायोक्ता लाल हौननबा अदुम्बा वहाई अदु अखोइ सिनबा यादे अदुमदुदि आइन के मतुंगिना अदुम एक्शन लौबा याय अदु नतबदा गवर्नमेंट अछि लाली अदु चुम्मी अछि सि फत्ते सि फै हाइना हाइबसिदि सुप्रीम कोर्ट ना हाइग्रे इट इज फ्री गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म पीबी है क्रिटिसिज्म ने लान पीरियड ना मुक सेंदोरकनी कोरिजनदम आइदरे नांगे हाइगी दुलाले
adu lan le hai bi dong ta pha ba ya bro sing do na brum pi gadam ni hai dana adu mai na tham jaraga hoi chumi ai na pangkan kana hai bi so hai bani mano home minister na jike hai ri ba election loiraga tawni adu su yeng ba tare dana adu ngai ri ngai tu da ai koi hoju je mak su interim oina tawbiya ba khaladi lamdu lep na na bokot pe ya ba khaladi tawbiyu happy gawani okay Pabung, thank you so much mathang se Pabung the sum up point na makhang ai Pabung lojage just 1 minute Pabung chama na question ni ekoi India gi union home minister amana Manipur gi issue je election matung gi lotion gani adugo lotion bagi magi process se dialogue ke process ki khuthang da hai community ani maksi wari sanaraga lotion gani habi ofam muthami Pabung how hopeful are you kayam yamna Pabung asa to bage Manipur gi situation je lotion gani habisida kari habiding Pabung hoi akoina government board center ni se ta khona pangge jet papang law bagi nati tawgunne haidi am phaine tawu tawde pai tawmunde na hamde gi tawrte bu kari no haibi yone ba tawu tawne na haidi akoina hamde gi suggestion pire na koki leader maitai na haibe ta ga da ba laigini aduga maitai na haibe ta ga da koki na haibe ta ga da ba maitai leader maitai na haibe ta ga da ba koki leader laigini hai mam do kahati da aduga kanu Delhi da puro Naga luchingba mayam yawalo Manipur gi adigi pangal luchingba mayam yawalo indagi church leader adiga topa dhammi gi leiba mayam yawalo political leader mayam yawalo aduga kaino tawraga Manipur kaidana ba adu tawro hairaga ningthi jana wari saraga noi se prime minister ne to noi dana yaro mite ne yaro se abnate pangan na kare har kani adu jati kundra maring sa hagi do adu mayam dugi apun mam oibene na adu amte su yaro adu yaro de bapor ni na adu mapor adu jati amta na ya thokpu sungam moya ba mete na ya thokpu ngam moi pangana ya thokpu ngam na ga na ya thokpu ngam moi adu moi masar na khoi logjere ha su yaro ya ba adu government chu ran pi thokpu ya de ba government of India na so any party gi oibeda article 363 na chingma leiri ba koi da ira na article 3 leira ate semlo kine na haibido khara bera leine ba Manipur gi debatable oya ba aduna adugumba mayam ma leibani na hana degi su adu kauraga wari weta ju sareraga lotion number kari yaroi do no no se prime minister na hai do Mr. Singh na tro local self government no ADC do mapung pha ba do chama da chama na tra su chama na te na ji contract ta ni piri do 50% pire financial power pire adu ka chama na tampaki panchayat chu adu jila parishad chu adu ga municipal council chu pire hai na hai ba na adu moi ge MLA tampaki chu tampak MLA na panchayat shakti pithokpada moi de basa chaba phanglo na khali singi ju singi MLA ne ADC da pitho de ko de kala mamang da hai ba mantri maming de palaro adu hai ba lerin ne ba ko adu ne de adu me ADC du tawro adu ga chap chaba du noi ge phanglo chom na chu achi phangalo hai na hai re ga adu gi chap cha na to maram de adu na traga di akoi ge moina pami bidu pesu pepum thokte adu pere en khan bachu moina phangmoya ba moi ge lamen tu hen ba lal ho ba adu kuki marki adu ba kholai pai ba kharna adum tawduri ne ba poche adu na adu so oroi da ba pot amane ba adu mai na Bharat Sarkar na Manipur gi damukta khanbiraga di tawbiyu adu ge he na phabu yu he na phadna Manipur bu chumba Santi leiba ama miot mine ne hendaba lipa ga mo ohen makanda akhona Bharat Sarkar se thakit kane ba okay thakit kani dialogue can be a means habaje hanada jo hire lakpani aduna thengmalle and still there is space between the Maitai and Kuki the Maitai Karadi Kuki Maitai Karana with the target of Maitai lady Kuki Kurgi Wapam to target of Maitai lady Haba Manipugi Sanghai public personalities in the time give Wapam Zida Nasigi on this positive note Manipuda Amuha Santilapo Oyersano in Home Minister Amisana Wapam Masida I could give Manipumiana Sata we have from the Tamzera